ubusabe bwa gatanu dukurikijeho mu busabe buhambaye kuruta ubundi nuko umwemeramana avuga ati rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana waqina adhaban nar. Sheikh mu gitabo aratubwira ngo wakadhalika du'a'u almuttaqin alladhina a'adda lahumul jannah wama fiha alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana waqina adhaban nar. فتوسلوا بربوبية الله لهم وبإيمانهم أن يغفر لهم الذنوب وأن يقيهم عذاب النار، وإذا غفرت ذنوبهم ووقاهم الله عذاب النار زال عنهم الشر بأجمعه وحصل لهم الخير بأجمعه، لأن الأدعية هكذا تارة تأتي مطابقة لجميع مطالب العبد، وتارة يذكر نوع منها ويدخل الباقي باللزوم كهذا الدعاء. إيدوا بإسلام شيخ رتانجرة تبقرتي دعاء المتقين نوب السبب قابا من دي بفتي التقوى باتينيا الله بجاني عبجو مبيزا مباتو بانجريجي باكون دا كفقرتي ربنا ما نمرزي واتشو إننا آمنا مكوريت قواما زيكو إمرا فاغفر لنا ذنوبنا ترقو سبقوا تبابالي لبجاها بجاتشو وقنا عذاب النار ونتولين دي ibihano by'umuriro. Iyi ni dua abeza mubatinya Allah bakundaga gusaba cyane. Fasual ikibazo kikaza kibaza giti idha kana haula'i almuttaqin bibaye ko bari batinya Allah basabaga ubusabe nk'ubu kandi batinya Imana kuturusha twe fama balu nahnu ese twe bimeze bite abayisilamu? Icyambere tugomba gusobanukirwa abayisilamu mu mpamvu zituma Allah subhanahu wa ta'ala yumva ubusabe cyane nicyo bita at-tawassulu birrububiyyah, gusaba Imana wifashishije rububiyya uvuga rabbi cyangwa rabbana murezi wacu, kabanza ugahamya ko Allah ari we murezi, ari urema, ari we Mana ya buri kimwe. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Innana amanna ay Allah mukuri twaremeye, mu mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala shingiraho mu kugirira umugaragu impuwe al-iman, ukwemera. Niyo mpamvu rahmatullah impuwe za Allah subhanahu wa ta'ala munqasamatun ala qismayn, zigabanyije mu bice bigera kuri bibiri. Rahmatuhu li jami'il makhluqat, hari impuwe za Allah subhanahu wa ta'ala zigera ku biremwa byose, barruhum wa fajiruhum, yaba ari abeza mu bantu n'abakora ibyaha, mu'minuhum wa kafiruhum, yaba ari abemera mu bantu n'abahakana Imana bose. Izo ni impuwe za Allah ziri mu zina ar-Rahman, ni impuwe zigera kuri buri kimwe cyose. Hakaba n'impuwe za Allah subhanahu wa ta'ala yateganyirije babandi al-asfiya'u, intore, bamwe bumvira Imana, bamwe bemera Imana, bamwe batinya Allah. Ala turidu an takuna minhum, ese ntabwo wifuza kuba muri abo ngabo? Iyi rero ni dua bakunda gusaba cyane aba rabbana innana amanna ay Allah murezi wacu mukuri twe twaremeye, faghfir lana dhunubana, tubabarira ibyaha byacu. Twavuze ko al-maghfira Allah arakubabarira akanaguhishira ntihagire umenya icyo wakoze. Niyo mpamvu mu byaha Imana yanga no gukora icyaha Allah akaguhishira ukabyuka ukitaranga. Waqina adhaban nar, unaturinda ibihano by'umuriro. Wallahi uakidukum bayislam ndababwiza ukuri mbabwire ngo nta mahoro y'umugaragu wese igihe cyose azajya mu muriro. Umuriro wa jahannama uteye ubwoba, Allah uturinde bayislam. Ubu busabe ni bwiza dore ko ni ubusabe buhambaye cyane. Sheikh akatubwira mu gitabo cyati tawassalu bi rububiyyati llahi lahum wa bi imanihim an yaghfira lahum adh-dhunub. Niki bifashishaga kugira ngo basabe Imana imbabazi? Bifashishaga rububiyyatullah, kubwira Imana ko ari yo murezi, guhamya ko Imana ari yo muremyi, guhamya ko Imana yihari ibikorwa byose. Ikindi kandi bakifashisha mu kubwira Allah subhanahu wa ta'ala ko bafite kwemera, kubera ko kwemera ni ikintu gikomeye cyane. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam aratubwira ati ku munsi w'imperuka niba barashyize abantu mu muriro, Allah azabwira ati nimukure mu muriro buri wese ufite la ilaha illa Allah. Niyo nta kindi gikorwa cyiza afite yakoze, ariko yarapfanye la ilaha illa Allah. Buno buremere bwa iman. Bityo rero dusabe Allah ko yadushyira muri abo. Iyi dua rero ni nziza nayo kandi kubiyemo amakuru ahambaye cyane, kuvuga uti rabbana innana amanna
faghfir lana dhunubana waqina adhaba an-nar.